Tiprasa lukurokni talika birmanbai kepulung. Para bising-bisingo hawinai khenugo lukurokni halok asuk jorati hamya halogo ma tongjabayo. Omo haikeno ma tongjao kami amchaini lukurok. Abagai kami amchai rokni lukurokni jengjal rokno thangai naika 48 korom chora assembly ni MLA PUAL DANGSHU. Dumasura village committee te bortola village committee o thangai naimani yagolo nokha lukurokni jengjal. Thanglai sok khlaijaknai lama hamya malkhung lainani bo belaino kosto watiwa burum no omohaino halok khnai nebedi MLA PUAL DANGSHU ni khuktuino representative ni जों लुकुरक tam kok kasar naiba condition naidi obo naidi ambagino ang sawo जोंनो systematically discriminate khaijagai dong tangi ang kok sa nang buiniaro naidi nang je tak samani semalung lama kaham obo lama kaham buini to kaham nai karon borok to nije nije no baiki discriminate khainaba जोंनो hungkai chini borok no hungkai omdike tonlo obo o taklai ni wati yo haike nosto man lama yableo more than 4-5 years जेफोरो लामा कन्स्ट्रक्ट खाइजाका ओ लामा आबनि परे 2-3 मास परे न अब चलिनान मतंग लिया इनकाय गवर्नमेंट नुगै दं अथॉरिटी नुगै दं तांनि एक्शन नायाबा एक्शन ना दि जे एजेंसी ओ सामुं खाय ओ एजेंसी रकनो रमदि नाव एजेंसी कुनो स्टेटमेंट रिना फाइ दं ना कुनो अपनो हैंडओवर खाइगा कुनो खाया जो बाबू बसर बसर आम पिगन फुनाय